Prophet Festus Akwasi Anochi, the son of the state seer, Prophet KB Emmanuel King. God has really blessed us with such an amazing prophet. Where's Yaneda? Okay. And you be out with the Enkashi. Me pesa wo hwedi sei. Na wo bodi bi awoti. Power! Six measure! Prophesy! The state prophet. Matidi bi na won kaka sacha say yankunwadin. Nana aseku brempon eyedi ben. Yeah. Ayankunwadin. Yes! Yes! Nyamin Show State Prophet KB Emmanuel King for giving us a glorious son, Prophet Festus Akwasi Anochi. Mihu Dokas. Jesus. Ena mihunu. Sister Kos. Yeniaba. Wuniaba Sister Kos. Pacha Dokas ni baba ni akos. Mihunu Dokas. Ena mihu. The Lord let me see something like I cut just 35 days. it's love with 35 days. Just 35 days. 35 days. So 35 days, you know. This 35 days, A seer. when it happened, Eye papa ya wada. 16th July. Eye 16th July. Exactly. Eye papa ya wada no. Exactly. Hey! Yes, sir. July 16th July 1977. 1977. Perfect. No mistake. Perfect. Gina, how mama? Power. Where she me pen? Have you met me before? Dabi. He said no. When you me bedin komo biana? Dabi. Have you chatted with me before? Dabi. Gina, how mama? Shocked. Stand there for me. What shock wo? Are you shocked? Papa. Ojaba ba na me. Yes. I am the son of the prophet Ojaba. Me Gina me papa ngwesi. In the oil of my father. Shadia. See. Me ko wisa ahombane atena se. I've seen a spirit gathered. Ahombane atena se. Bad spirits. Ah, wo mo dwendwene papa we yi edi ho. Na wo mo huni se. They've seen that. Wo mo jawa obeye nshira. If they leave, you are going to be blessed. Eti anya de omama kwan mo waye nshira da. And they are not going to allow that to happen. Eti wo mo fa kwan bia so mo de obeye da be yi wa firi ho. So they've taken several ways to because me huni se papa we ayo de for pa. I saw this man very wealthy. Na waye nshira pa. He was blessed. But anu na hombane atena se. Enya de ye be mo kwan da. Jesus. Eba papa ya ye nshira. Michael. Eti de tie bia. So whatever be the case, Je be yi na firi ho. Michael. they will kill him. They will take him off. But everybody can say me say. But the Lord is speaking with me. For the sake of the doctor be. Eye ne baba bi. For the sake of your daughter. Ne baba bi nti. Your daughter. Everybody say. The Lord is saying. Obeji papa yi. He will save you. Na me huni di ne say. And I saw the name to be Princess Eugenia. Kekeli.
Sunsumeja. Sunsumeja. Was it a semi caro just say Atrobia and the Banacran picture wa ha? Was what did for me so and some Wakano? What did for me so get the same thing as you know? Gina Homame. Oh, you yes, Princess Eugenia Kekeni. Princess Eugenia Kekeli Ban Ewa. Perfect. Bones, powers. Ever this is South Carolina Obeji Eric. The Lord is saying that because of this child, I am he's going Eric. to save Eric. Eric, I am here. And the man said, I am Eric. Power for Jesus. Jesus Christ. Wife way. Bacha one baby. Wife maybe. Bacha. Okwa made in Krabi Makakacha and money. Bacha mate. Catcher and say, Eradin Uncle Paul Jean is so Omecao. Omecao, Nayana Juma. Because Eradim Moon say Ukuta close. I have been ordained As a pastor. Yes. Now me we say Obanos kuta bibi te say tambori na ode back you. Enti wo kwa catcher and say Erade jiwu ma me say be boa me ma me nyam so me nkoso. Amen. 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 Ah, Shadia. When Gladys. Who is Gladys? My wife, no. Your wife. Bones. Adam Gladys. Gladys. Adam. Helechi. Bones. Power. What are you? Roshira. Why do you know me so? Anybody coming from so. Jesus Christ. When you go tell her, Gladys. tell Gladys Say Sunsumeja say. that Sunsumeja says Erade you. God specially took Ede her wo ma me say. as your Boboa me. as my better Na half. edwuma ne nkoso. Help me so that Why? Bacha mate. Say the Erade da wa wo da di kire sa pepe na Erade da wife so. Yes, Lord. as God revealed your birthday, that is the same thing that God is revealing to me about your wife, One year when 13th March. who was born on 13th My March. wife. Your wife. The man says her wife, his wife. We year 1977 but oh no 1989. Exactly. Perfect. Amen. Amen. Osofo. Pastor, What in commission say pen? have you heard about this prophecy before? Ojababi and a shaman come webi.
I say ni papa ni ojaba. Your friend of Jimmy so Daniel. I saw for Jimmy so. And I would think come she say. Yes. Amen. Amen. Let me show you something. Look at it. Pastor. Me hu se mpofri mu na yare abo papa yi. Na papa yi ene na baby to say hospital. Oni na baby to say hospital. Wo ko hospital a wo betumi akọ hospital we akọ check say e de be na ye wo. Ye be ka kire say bibiara eni wo moje. Wait. Huh? Saturday we week. Me timi say me yare. Me call hospital. Me test baby. Almost be bibianya me. Almost be bibianya. Bibianya me. Almost be bibianya. Almost be bibianya me. Do you know how many? A spiritual thing. It is a spiritual thing. A SUNSUM ni ye. It is a spiritual thing. Shadia. Look at it. Me wuni say obra wo koba ye na wonte ho ase kra. Kra. Say one kasa wo tinka wo mu. Na adenti na doctor for na ka che say bibianya wo. Wo twene wo wante ase. Everybody me wuni say wo lady bi lady no obel. Me ti di me say Yasmin. Me ti sadi ni say wo ka che ni say Mako hospital. Nanso ye say bibiara enimi mojem. Oye nurse. Ono direct me hospital ho. Oye nurse hospital. Ono no direct me say me nko ho no mo ye good. Ono no direct ho. Me ba che wan. Everybody me hu so oye muslim. Ne papa kra ni Ahmed. Me nim ni papa. Ne papa ye friend Ahmed. Okay. Ekwa bisan. Me ba che wan te. Everybody wo ha say me de me sa to so. Jesus. Na me bo mpa ye. Jesus. Yes Lord. Na me tumfu. Owe ye soda. Wata bakasi. Aba ya ubai. Awata ko. Esecho. Mahenia ehia. Sensation of Shesa. Bonzelo bo pa na no so da de jelo. Bonzelo pa. Yes Lord. Bo pai. Piano ball play. Yes Lord. Jesus. Prophet Festus Akwesi Anochi, the son of the state seer, Prophet KB Emmanuel King. God has really blessed us with such an amazing prophet. Where's Yaneda? Brother. Okay. And you be out with the encash. Me pesa wo shedi say. Now put DB out. Power. Six measure. Prophesy. The state prophet. Mati DB na onko kasa chem say yankunwadi. Nana aseku brempon eyedi ben. Yeah. Ayankunwadi. Yes. Nyamin Show State Prophet KB Emmanuel King for giving us a glorious son, Prophet Festus Akwesi Anochi. Mihu Dokas. Jesus. Ena mihunu. Sister Kos. Yenyaba. Hunyaba Sister Kos. Pachada kasene baba ni akos. Mihunu Dokas. Mami wa tujam na BBS. Amen. Yakase ya tuja ko busu mo bon se na bi mu didi agro. Lady wa tuje bi akwaji ni pa bi wona busu. Jesus. Emi si for Mike ne kona no. Oba. On kokro se mi kan kire o se da awurade ase.
Prophesy, son of the seer. With him, wait, mommy. Mamia tuja kwa busium ama nipa bi gina wo say hey yempana Ruby wogu ye ni masese Pani Ruby power Adiawaya mana Masara Adiawaya Adiawaya manam Adiawaya maazaz Adiawaya fain Beda wasama kase Beda wasasa Wada bada me Ruby a champion. Prophesy, son of the seer. Share, you know, share, dear mommy. Everybody tell me who to a free copy of Busabim. Now, Abraham copy of Busam one, we say a Busani group by group. Them copy her. Now, Coco Cassacham said, group way. Group we are woman Shemia. One poor money. I say a descendant of Auntie Alice. Hey, what's up? Power, prophesy. Shadia, me when say busunesia. Na Abraham mu share no mu di wo mo nkomo. De mu yan say ehum kase bia bo. Na Abra ehum ni boy no. Epagya bia kase bia ede ne hwefom. Wona wote asem bebre so no dwane. Kakra bia kae de omo ye wo ma adwesa no omo ma sa dwane ntofom be so ma gina ho. Enso wo mo ye wo mo ntumi anso dwane aduane mu no hwe fom. Na me be say Awurade say we aseche ne say power Awurade kasa kire me say onipa bi wa abusuanim onipa kase bi wa abusuanim oye abusuani nyina ani na ahohoma a wa abusuamu aye wo madwene say afi we kwa wie ye wo mo de ne beto fom Jesus Awurade ma me hu nkofo bi a na wo mo boa se de be ya sa edua kase ne entumi mu ne nyedai entofom me hu Dorcas Jesus ena me hunu sister Kos Yenyaba Hunyaba sister Kos Achada kasene baba ne Akos me hunu Dorcas ena me hunu Akos ena me hunu Evelyn a champion Onye Power some SUNSUM Professor
Come on. Oh, Kone Medina, Me who Cynthia, so na Cynthia ka ho. Akosu ni nuaba. Akosu ni nuaba, ani Cynthia. Professor. Take a search me say every way. Oye na adwen se obokuta duanum se de be ya duane nye dai. Etonhwe eso oye bia. Eduane ntumi anyina. Na eduane ye den ebutoy. Na Awurade ma me hu se me nuaba ye ogina wo sesi a ade obo ho mpa ye eye na ware. Hash. Enuti na wo ba ye. Enuti na no ye dai. Oba ye. Ah, Mo is some kasiya kura. Mo is some kasiya kura. Na we am no boy but Awurade nam no so eji obi e de afrabusue mu onipa titiri bi. Amen. Amen. Awurade se me ka cho me nuaba. Enam ompaye na wo body agi obi nti ono Awurade oma bom adwuma ye de akonkan. Yes, Lord. Bon some get same Jesus. Shadi mama. Me hunu doctor, me hunu doctor. Doctor Ampem say, o ka kire wo say, wo hard working nti obopo wo say wadwuma be koye. Jesus. Bon some. Aya dumbi. Aya sutia dumbi. Miniaba. We me nima adwuma kro. Me hu universal clinic. Ehwana me ye adwuma. Ehwana wo ye adwuma. Ehwana me ye adwuma. Ehwana wo ye adwuma. Ehwana me ye adwuma. Ehwana me ye. Oh, Mo some get same Jesus. Ehwana wo ye adwuma. Me pa trying se si akura me guso ye adwuma wo ho. Awurade hira wo so wo ho. Amen. Wakana Me are the son of the prophet. Asofo chen no abato. Ewurade kasa chen se me ye mo mpa ye ma sa nipa no. Anye sa Christmas we sa nipa no be free. Because e di Ewurade ma me hunu ye ni. Me hunu Francis Prempe. They were fat. Mo wofa. Owo he. Owo meduma. Owo meduma. That's right. Francis Prempe. E mo wofa. That's right. Hi. Prophesy. Everybody see me kancha mo ka kancha ne say onye very careful omo mpa ye yi. Okay. Na se wa mo mpa ye yi a afi we nko wi no ahwe obetofo. Jesus. Oni ni dua kase na me ka ho asem. Me kura me frɛ no. What in no mama me? That's right, Debbie. Eni on kon fama me na me frɛ no. Power. Woni mu wo fa no ma. Woni mu wo fa no ma. That's right. Woni Me pa e try. wo witirim. Se me bo na se me bo a ka kyɛ ne na hon kon bo ha. Switch. Why you be pain? Power. Won kon kra ode ma me da san fa ma me. Yes, sir. Me hu 0. Me hu 2. And me hu 4. Me hu 5. Me hu 8. Me hu 0. Me hu 8. And me hu 9. Yes. Eh
your phenomenon. Yes, let me see your hands. Are you in the body? Hey, you offer Francis Brempe no man no. Power. Sankanya Radia. I'm coming in the brother. Prophet Festus Akwasi Anochi, the son of the state seer, Prophet KB Emmanuel King. God has really blessed us with such an amazing prophet. Where's Yaneda? Okay. And you be a woody and cashy. Me pesa who should be seen. Now would be a what? Power. Prophesy. The state prophet. Matidi bi na onko kaka chem say yankunwadin. Nana aseku brempon eyedin ben. Yeah. Ayankunwadin. Yes. Nyaminshaw State Prophet KB Emmanuel King for giving us a glorious son, Prophet Festus Akwasi Anochi. Mihu Dokas. Jesus. Ena mihunu. Sister Kos. Uniaba Sister Kos. Mihunu Dokas. Ena mihunu Akos. Ena mihunu Ephraim example. Prophesy, son of the seer. Do like your father. Everybody me who say we shall atade be soldier atade empenifo bi shebi omo ba ha begina ha. And you know, Oh yeah then. but me a soldier. Prophesy. Hanya busu fie nyame fie. Amen. Entimensie. Amen. Die beto no woni manka. Wodu se guti. Amen. Won fa se guti kro me won se wusu wosunsun mu. Amen. Won se wusu wosunsun mu. Erade onko kaka chan se me mo mpaye ma na me ntwam firi wo so. Amen. Anya sa de be ka chiro besi enche kra. Because erade nyankopon ma me date bi asa de kro ni besie. Amen. Mini oja baba no. Prophesy, son of the seer. Sa wo beduru ya no wan bu manim ti erade be fa me so akasa wo ho. Spiritual father. Amen. SUNSUM. Na ba kan na me. You do all. Regional state prophet in Goslem na me kasa. Prophesy, son of the seer. Amen. Sunsum no me hu se papa igina. Baby su. Na me bi se erade nyankopon say we die su na se che ne say. O se me ba hwa ade na me hwe. Erade de mi kopie school bi. Eye 2 brigade basic school. Wuni mo ho. But you want me. What? Huh? I want me. I want to war. Now, my minister, what you mean? I you no. I want to war.
Everybody mami who say abufra bi enche kro oba bewu wo ho. But say ya mom paya sa asam na make kan ebesi. Amen. Amen. What did Bernard da? Bacho me banono. Bernard what da? Bacho. Bernard can tell many. Me banono. Ayawo banono. Bacho me banono. Oh, you need to be wisdom. Yes. Come and receive it now. Come on. Receive it now. Go with him. Go with him. Shout fire, mommy. Fire. Ayine. Jesus jansam ne fa to nchen. Amen. And fa no smas bi ankata no. Wa amodi bi akata manu nya munyi. Hanya busum fie. Yare no enkoy. Se ko. Dada. Afi no smas nso e. Yifiri ho. Yifiri na won konkon ya ho adwuma. Untimi tete odi hunufo ne ba. Amen. Amen. Prophesy, son of the seer. Eja, wa ba ka tem se wo yesojani. Bacho David. Wa bobo obadi a kire me. Bacho David. School na me boy e hinfa school no. Yeah. Soldier for school. Man e call ho. Me ba Bernard when I call. Jesus.
We will this year. Awurade Nyankopɔn se me mo mpa ye ma wo. Na me chi abofra ne mfam firi mu. Amen. Awurade kasa kyam sa me kan che Erica. Amen. Erica. So no Awurade obɛkae wo. When Erica. Eya wa. Who ye de dan ka Awurade ye wo de ma. Who ye de dan ka Awurade ye wo de ma. Who ye de dan ka Awurade ye wo de ma. Se bibi be tu mi akapa meswa. Se bibi na tu. Ati bi koza mi subuya. Tono. Edi wachi. Wadi bana wachi so. Na wabie. Habia. Se bibi be tu mi akapa meswa. Se bibi na tu. Yes. Ati bi koza mi yenda. Wadi mechi. Wadi mana wacho. Awabie. Jefa. Wadi mana. Wadi mana. Amacho. Se bibi be tu mi akata meso. Bibi. Se bibi be tu mi ese. Se bibi basa mi nwa. Wadi mechi. Wadi mana wacho. Wadi mechi. Di mana wacho. Wadi mechi. It's Odi mechi. Kasa tumi kasa. Amen. Aja, hadi ya fire hunsi. Amen. Hi. Your chief inspector so kaya ho ha. Yes, sir. Debi ojina TV no so. Amen. I thought that would ya rewa with the ketaso to be soon as me afọ. Everybody say me can't tell so no radu oni mu. Amen. Eti efi na kwedi Yesu ni fire mpaebo. Amen. Ebredura sebra sesa for radu obasa sa wo sebra. Wo so radu Nyankopon sesa wo sebra. Amen. Ya Jesu amen no radu Nyankopon no. Ya Jesu amen no radu Nyankopon no. Amen. I receive it. So that was a question baby. Prophet Festus Akwesi Anochi, the son of the state seer, Prophet KB Emmanuel King. God has really blessed us with such an amazing prophet. Where's Yaneda? Brother. Okay. Enye bibia wo de nka hwe me pese wo hwe di sei na wo bodi bia wote Power! Six measure! Prophesy! The state prophet. Matidi bi na honko kaka chem say yankunwadin. Nana aseku brempon eyedin ben. Ya. Ah? Ayankunwadin. Yes. Yes. Nyaminshaw State Prophet KB Emmanuel King for giving us a glorious son, Prophet Festus Akwesi Anochi. Mihu Dokas. Jesus. Ena mihunu. Sister Kos. Yenya
baba. Wuni aba sister Me ko. patwa Dorcas ne baba ne akosu. Me hunu Dorcas. Ene me One ati dim say Shadrach. Shadrach. Obi ati Shadrach. Eja wati Shadrach. Woba. O pevisa. Eja woba no winim eda ye de wo no. Aye. Eda be. E wo na April. 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 But on she de nim. Me say 17 April. Eye 17 April. Emma Monsre. Eye monupos. Emma Monsre. Ejabra, fahabra. Adobia menye yi matana menja. Eja. Fine. Me ba ne sha nkom na wa ha. Na me wa ha. Asembe na na wo kan wo tiri. Me say omwa me nkwara na obi anya dwuma ye na de wo konso nya. Eno na na wo kan wo tiri. Na me ka. But wa adwene mu no. Na insisi so papa mam. Kan kwere. Mpese me ya ade Me ka ensem mebre bete no so kan. Beja du. Me ba. Odi for bra. The state prophet. SUNSUM day. Hey! Bon sam kase pa fa so ho. Wei. Wo hia ne da. Ihu no krada. Okay. Wei ohun. Onhia woda. Ono ankasa confirm so onhia woda. Wote wo na wo ye adwuma no wo kan nsem bi woni tirim. Ohun. Enye bibia wo de nka hwe. Me pese wo hwe ni sei. Na wo bodin bi a wote. Power! SUNSUM prophesy! Prophesy! Power. The state prophet. Matidi bi na onko kasa chem say yankunwadin. Yankunwadin. Nana aseku brempon eyedin be ya. Yankunwadin. Yes. 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 Power. After was so antia nsem. Me say papa no okika nsem hunu wo na adwene. Adubi wo Jesus. Odi for kotra se ko. Ebi na saka. Adubi wo Jesus. Ebi na ready. Ayadu na mitiasi. Ebuna wikika wo. Ebuna. Yeah. She. Eja. Edi be no boy no. Me din a me nkonwadin no. Eya wo nkonwadin. Nkonwadin aka se. Wa bon konwadin. Wa nya ba kompo. Wa nya ba kompo. Ada na akwachi an nsem. Ada. Eya me wanwan wa nya ba kompo. Wa nya ba kompo. Nkonwadin ne dare. Konwadin no no. Oyo nya me ba. Ampo. Oyo nya me ba. Hallelujah. Oyo nya me ba. Ampo. Oyo nya me ba. Afei won no se ensam na wokeka kire wo mo no enye obi na akoka kire no. Baby. Sa afei wadwuma your fine. Afei wadwuma te. Adwuma ye fine pa. Ye free we say enkom hye tumi. De wo hye enkom te say de yeye. Bible say wo ma asore ne nkoso. Enu ti na wo be hwe enkom hye asore bia no kosoro sene. Ye omo kire kire. To omo moto Jimojem Jehovah. Jimojem.
The state prophet. Me say, saa asɔre ni bi wɔ ho. Ɛnam sɛ nkɔsoɔ biara nkɔsoɔ sunsum nti no. Wobɛtumi akɔ na obusa sɛ dabɛ na mote aso mo se yɛte ne 92. Ɛso still asɔre da na nyama da. Ɛho nyama because wɔsɛ deɛ wɔhyɛ nkɔm no ɔma asɔre deɛ yi. Nkɔsoɔ. Adeɛ bi ɛkɔsoɔ nso etu mpɔn. Ɛno ne adwuma a yɛyɛ no wɔ ha. Etu wei ɔyɛ me bo. Me bo. I have simple name say wa me ma ada. I see. Eti na wo expect say mimi mum but wo hunu me ba no. Adeɛ yɛ okeke deɛ. Asɛm men. Eti adeɛ yɛ no korɛ. Ti na me say won hwɛ wudin na ɔde edin ɔbɛteɛ no because wo gyina hɔ yi. Wan kan kyerɛ obi sɛ wɔyɛ ɔhene a obi bɛka sɛ wɔnyɛ ɔhene. Ma yi me ne o ma hyɛ moto. Wɔyi da hyɛ obotom. Yes. Wɔyi na hemfo. Empatia no ɔde ahyɛ ne botom. Wɔyi ne kawa fa kawa ne kyerɛ me. Yɛ ne sɛ. SUNSUM. Me ne o ma gu me sa nyina egu me gu ka ne mo. Anti ahemfo ne o ma gu nsa nyina ɔde akɔgu ka ne. Gu me ka ne mo. Shout fire ya. Fire ya. Openyi Assembly course 1932. Hey! Yadada kasia. Yes! The state prophet. Prophesy, the state prophet. 1932. Hey! Oba penyi bitina ase. Na omofra na amaboatema. Amaboatema eyo oba penyi na oba amufie. Amaboatema asema miken wawu. What is said in it? Want said in no. But no wo fie ho. Me wo fie ho. Wo fie wo bi. And want amaboatema da. Want amaboatema da. Why no Frank ne me. And it would deep the Frank Minta. Hey, prophesy this thing. It may come 1932 as much as I was saying. And I'm Enua na on de woso onim no. Wuni mama boatema. Woso onim. Eya wona nenia nenia. Eni ama boatema. Ama boatema. Me ma me ka kire me ho no. Asem a me kan. Asem ni nyina esi around Asinfosu. Ehwo na efiri bai. Ehwo na mufiri bai. Prophesy the state prophet. Abraham. Me can't tell you 1932. Sound fire. Power. Abonism. Sha. Amma boate ma kote nkom hye bia nkom hye na kote yeyewa wo se nipa ni hia no ka kire se obrempon bi be sori na waba ma betena konya so obrempon no ma be pagya sa but obeba ma oma ware enkonya de ama no sunsum nti oba bi antena ne ho no kore prophesy this the prophet shut the realms metal baby obeba wiase bia woni be hia bia no oya ne papa ye den oja ho no ko no kore pa se waja ho nso ankon so a omo twa ho hia no oba ne be ko sa no mapam no
Pa. Epa. Epa. Leba. Shadie. Young come said that. So we better not kunya so ye ware nkonya ne de ama usunsun apart from kunya oba bia ntena wo ho. Enuti mi hunu sa wonam se ya no akwa hia wo ba bi wa yi ase. Enu akire wo no oba ne hia ye. Ena mudi nkomo mate din se Margaret. Mate Margaret edu jamfi. Shadrach ma be no. Minya men solio Kenya. Wasi amawo. Solio. Prophet Festus Akwasi Anochi, the son of the state seer, Prophet KB Emmanuel King. God has really blessed us with such an amazing prophet. Where's Yaneda? Brother. Okay. Enye bibia wo de nka hwe me pese wo hwe di sei na wo bodi bia wote Power. Six measure. Prophesy. The state prophet. Matidi bi na ko kaka chem say yankunwadin. Nana aseku brempon eyedin ben. Yeah. Ayankunwadin. Yes. Nyaminshaw State Prophet KB Emmanuel King for giving us a glorious son, Prophet Festus Akwasi Anochi. Mihu Dokas. Jesus. Ena mihunu. Sister Kos. Yeniaba. Huniaba sister Kos. Pachada kasene baba ni akos. Mihunu Dokas. Ena mihunu Akos. Akos. Ena mihunu every